大家平安，要加翻itu soal kajam-jaman namakan jinana sulibat. Saka tu soal kajam-jaman awalnya supui na kai na cema sima zaito titus. Ima zaito lusa sulatan, ima zaito ita kaya 4.45kaya. Titus 2章1到15节。Lakwa tisu turu tua na sejala betua nama pa urida turu wa da kini susuan papu picuri ramal-malam wa lalai ula mensen tua barung ula nangwa sikudan naki eceng kimaju nama acuvung sarwan kilibak ki adil papu picuri utang ramal-malam babaya-bayang ula ki pau-pau ringau tua sikudan ula ini ka ibu tua uri sika ribu-ribuan ula ini ka namasan dari darat tua baba saka ula tumuru-turu tua nangwa-ngwa ula maturu tua nangwa sikudan azwa macucubu anan na pucke langa babaya-bayan tua kilibak ta cekel katua marka ala ula macabu wa naki popau ringau sakana mapaseet sa kisamula kilarain tua kina semegelan ula iparain tua sekel mananu masang paatereng kai nua semas namaya uta turui ya maacucuvung wa ala-alai ula kipapau ringau uta tiamaju tisun apitua kemudaku danga ula suna namasang kaki suara nanga tua nangwa-ngwa kakudan nu tumurusun tua cau-cau ula suna nama gelang tua nama paurit tua nama paseet ula pasen-cen asu siai vivu nekanu sika buat pai nu mayata zuasun azwa uri kisang futula sau-sau ayatwa nekanu cuma kena da pasariu ki nekanu siaibu sa pasa masia uri su situru tua marka sambuka asa sekaulan kiraingu sakamaya tuanu dauki apitua kemudaku dana sanu papurvani daya madu maya patu kai-kai maya semakau ula nama kelang tu na kemiranga zangata saka nangwa-ngwa emun tua sika masang pasangaran maturu nuada kakilingan semas ayau ayatwa nama kelang nga azwa napaki sumali ya pasiling nua semas auri si pasiling ni maju tua sau-sau wanga au aichua napaki samula pasiling napaki sumali pasiling nakuyanu ini kada siberis ada sikudan pasuk-suk ta semas katua ada salingan ni kacawan nga satya kana kipapau ringau satya kana mapaseet saka napaka tua semas ada sikudan tusu ikacawan satya kila laba-laba tuang sipan tezan nuazwa da kapuzang-zangaran katemangwaan adau
tuazonga uri mapatsunanga aligu nuatala parawaca na cemas katuada kakiilingan na ti Kristo Yesu ti Kristo nakipapalinga o masantujan satya pasilingin kemasituan pasari-sari wanga satya lorobi na cimingki tu uri pinili dimaju ta'lalan tu uri kisah mula-mula tua nangwa sensengan tuluan na patara aicu papulatan asu kindi papupisu la kiriwan tua cau-cau ula nikano na semang patrengan dan usung aicu kai no semaj CDV 7嘛，在段提多书的2章1节到15节，还叫林诺点，林巴苏尼那个马路，都说个jaman asyik ni putarman dan ujian，盼望蒙恩的日子来临了呀，盼望蒙恩的日子来临。基督徒的生活不是一种乌托邦的生活。仿佛进了教会，有了信仰，就能活出与社会不同、完全理想的生活。实际上，信仰生活与社会是不可分的。唯一不同的是，基督徒要在生活中努力活出上帝恩典的记号。我们相信上帝透过耶稣基督拯救我们，但我们若把信仰与生活分开，似乎也表示他的救恩与我们的生命无关。在今天的经文中，保罗提醒老年人、年老的妇女、年轻的妇女、年轻人和做奴仆的，在生活上要有好品格，成为好榜样。善待人，言语恰当，让人没有批评的余地。有些提醒或许与现代人的观念有别，然而就像我们在今日尽力行出当代认同的好行为，这些提醒确实使当时的基督徒谨慎言行，使他们无论任何年龄层、性别或者在社会的角色如何，都能负起应有的责任，成为基督的见证者。过去长老教会的信仰前辈面对社会的不公不义时，都愿意挺身而出，坚持对的事，在日常生活中也都谨言慎行，期待自己的生活能不辱没上帝的名。这些都不是为了想要得着更多恩典，而是在得着救赎恩典后，期待自己的生活能与所得的恩典相称。他们在面对别人谈论自己的善行时，也不自傲，只将一切荣耀归给上帝。这也提醒我们，任何与恩典相称的行为，都是出自于上帝的恩典，使我们透过这些行为等待基督来临，盼望那蒙恩的日子来临。因此，不要误以为得到耶稣救赎的恩典之后，我们可以什么都不做，还继续活在罪恶的日子中。相反的，我们反倒要因着恩典活出资质、正直和敬虔的生活，好让我们的生命能见证基督的恩典，让有关我们的救主的福音更受尊重。不要以为基督徒的生活可以与社会完全分开，其实我们心知肚明，那是不可能的。是那样papapisul sini pasamalau januti lakinana kemudian tua sini pasamalau tu soakan zaman-zaman ayakana pasamalau sakatu soakan zaman-zaman na sini paki能不能默想我在社会家庭的角色是什么，我如何在这些角色中见证基督复活的恩典。是那样januti lakinana kinunum对下sini paki能januti na默想ayakana pasamalau kainuni。恩典满满的上帝，求你坚固我的心，让我在生活中的各种角色上都能展现出与基督十架的恩典相称的行为。
得以荣耀你的名，奉主的名求，阿门。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kajinana kitulu nama kajinana semupu toa kainua semat lamunana kinizang lamunana pupisul lamunana kipaparangan tu sa kini adabang ayakan